tusangaire mubira abagwa tubaniriza ku program y'ekigango olwaleero era nga program y'olwaleero tugigemeire side eno ye Namulesa nkani Dubai Creek era nga ngawe mulibona waliwo ni wano Muzafa Rubyo alidema video ayenga nendo okubasangaza abatujoininga ku media platforms daife denda ulonti tubenda ino mwebale ku subscribinga ku likinga no ku sharinga kino ne ekigangu kyene original ngawe mukibona ekyo kityo bwe kifaanana ekigangu era nga njatandiko bandulira abamu ku bakolowo abatwegayiseeko olunaku olwaleero mu program y'olwaleero tubone ekigangu kya leero tuli ku mulamwa ki nga bwe tulinda n'abandi okutweyungako. So bakagwa ng'era bwe mbakobye nti ekigangu ky'olwaleero tuli mu kigangu kyene era nga abakolowo be tulina abo ab'endawulo abatandika okweyanda mbise n'omukolo w'omubede okuva Ebulamoji Baba Sima. Muganda wange Sebo nkani moderator wa leero oba kiyambi wa moderator esiimye okuba nti neera tuli mu kigangu bana anti buli twakola nti tuba mu kigangu tutyamira era nga bwe twalinga ekeere Ebulamoji nga tuli embooli luyiguliro tuli mu kigogo kino kibalage nti kano tuli ku nnono twolerayo irala obukodyo bwene bwe batutendeka mu bamaama olina okutyama bulungi weewumba bakuwa emmere waalya. So abaana abali eno ku kyeyubana tutava ku nnono omulamwa gweno ogw'ekigangu aye nga amayina gange nze Taliire John Bosco omusaadde omugabula aye nga ate ndi mutyame wa Bulamoji era ab'Ebulamoji mbasugirye kuba nange ab'omwikaliro ab'enawaikoke pake buluya tukukale gye mwalinziika mbataka ino ono niyo mutane wanyu mutane wa Thomas Yompansio banange mbasugirye ino olwati tuli mu kigangu era kansuubire nti kyabanyumira kubanga omuli kubona tuli mu kigangu ekyamazima neyanzirye ino moderator yanziza baba omugabula Omulamoji kodi Mulamoji bayira mu kyawo jira tubise no Mulamoji oundi omuto young Mulamoji atenga yanga mugabula Sima mama Mulamuseku mixed masaza neyanziza ino omutesitesi ow'omulama ogw'olunaku olwaleero era nga tuli mu kigangu nga omulama bwaife we gutambula olunaku olwaleero n'olwa Sande kino n'ekigangu bakagwa amayina gange nize Namwase Stella Kisache Shadia nga ndi mwana omugabula ate era omwana Omulamoji eyanziza zena okufuna akakisa kano okukyaza ku kigangu bakagwa mbakubiriza mwena mwena abali eyo nti twetanire okuyira awalala okuba awalala nga tuyigusa n'okuyiddukiza ennono daife nga ife abasoga tubeyanziza ino olunaku olwaleero mutega amatu nga tubaweereza tweyanziza ino maama obugambo obwo bakagwa kodeyo amayina nairoboozi nikunza omukigulu empologoma omwisa iwumbu omulala nti nongera obalamusaaku era n'okubaniriza programu yaife y'ekigangu tusangalire irala nga omulama wegguba n'engeri gye tutambuzaamu ekigangu ndowooza mu kibo ine twatuusaira era nga tuli beetegefu okubatuusaaku n'okutwala obusoga mu buntongi neyanziza webale baba omukigulu oyo ni Rajabu Iwumbwe tusangaye baba webale tweyungako ndegano tulinayo weirimbi buti kyentaidi oba abeirimbi bona bali kumubona aye aida tukobera baba Simulamuseku kubatyamye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakagwa abagonzi abali kutubona ye muri bona bona nabanatuhulira ku masimu gaimwe nga timutubweine bukala nfuna ne baza kibumba omwekendi ampaire omukisa guno obakanagansi kano okuba nga zena nvayo nkulomboda mu kigangu olwaleero nga tutyaime wano ku lusozi olweyirimbi
kansubi n'abeyirimbi badda kumbona olwaleero amaina neirobozi ninze omusaadha omukooli okuva eyirimbi Muterere Bugiri amaina Namina Rashid Ntumba era nga mbaweereza okuva ku lusozi eyirimbi aye nga leero nkiise Dubai baba kyabazinga wona tubaawo nga abasoga ku lwa Busoga era nga emiramwa twida kuba nga tukiika era nga twida tu representinga tumira ku abebugiri mwena natumira ku abasoga mwena gye muli abakuva ndanenda abakuva mu US okuva mu Europe okuva mu East Asia yona ni wano mu kyondo ky'Abawarabu ndi bana mwebale okutubanga mu followinga n'okubanga mu likinga mu postinga oba mu repostinga wona nawe munabanga mutu bweine bana tumwe bali kwenda Busoga nga bulido twida kuba nga bada kubambira omulamwa gwa lwaleero era nga ndi mukiise nga bulido era nga ndiwo ndi musagambu okubanga tutambula fena barakallahu fikum tujja kubanga tuyongera okubanga tugemagana era nga nteesa okusinziira nga bwe tunabanga omulamwa gutwandire era nga negomba nebaza okubanga ndi musaale okubanga mu nsonga eno era ninze kumwene omusoga okuva eyirimbi ku lusozi ena okukazimba kunjira webale baba owirimbi tusiimye ino webalire irasemu Bakagwa nikunze mwene omulangiro omukigulu okuva Eiganga Salongo basalibwa era nga nze nakiise mu kigangu nga we mukibona olwaleero tubasangalira abiri tubasangalira irala era nga twebaza mwebale kweyunga ku program y'olwaleero era nga tubasangaavu tweyanza aba subscribinga aba likinga n'aba commentinga era nga wenaawo ekigangu ky'olwaleero kijaba mixed kasavu kamamba nga wekiri era wenaawo n'omukigulu owundi watwegayitireku wano yena kabakobere ebimufaaku ni wani baba mwebale kwidda mu kigangu abakubona eyo wano n'abeiganga bali kubona baba bali kumbona so we naawo baba simula museku ku bantu abasoga muliyo nikunze Bidisima mwedukulu w'abayise Mulinda nga nsinzire eno mu kibuga ekye Dubai mu UAE nga ndi mu timu y'abasoga community nga ninze minister wa mobilization logistics and mobilization nga nkumakuma basoga banange kuluka luno olw'omuwarabiya ndakusima banaife omutubona omutusi followinga programs daife mweyongera okutwenda mubiwalala nife mutuwa endorsement muwagira obwaca bazinga muwagira obusoga muwagira olulimi olusoga tulute ku buntonje kuba nife bene oba mwenda oba tutwenda okuva ebusoga tikijja tufuula kuba bawalabu tujasigala nga tuli basoga so tulina okwenda olulimi olusoga paka ku kisembayo Busoga tukifuula ekyo kyetubona ano ku lukalo olw'omuwalabu ngaaye nife bene otugifiire neyanziza ntegano ngera bwe kiri nti twabakobera nti ekigangu kya leero kya ufumu buti n'abeeruuka bali kubona maama wena simba atusangaire babona banange omutesitesi ze nasangaire okubona amaina gange ndetebwa nambi prose omwana enzala eyeeruuka lambaala ze nasangaire okubabona kuwaneeno mukigangu ndi musanufu baniimwe tweyanziza maama webale ekikiira abeeruuka webale kukiika Abakagwa eno ni timu y'ekigangu mu GDT bayakaye muli era nga wenaawo nga moderator waife baida okwanda ensonga gye tuliko olwaleero abatayidi kigangu kifaana kiti era ndowooza owa kamera bw'abalengeza olwaleero tukobye ekigangu katukitoola ebusoga tukireeta Dubai wene wano era n'abakubi b'embaire boona baliwo baida kwida so sangaire mwena abatwegayiseeko olwaleero omulamwa gwa leero munuvino era nga nduba nti buli omu gukugemaku waali eyo era twidabona tutya omulamwa guno tutoolaku oba gutwongeraku era okusinziira boona abo obuwulire waali eyo ali tubona widakuta comment section yawo subscribe like share and comment era oli waideme n'okutaawo ebibuuzo byo kiwandyeza okumana
Basoga community UAE niba panelist abali wano ab'endawulo so weenaawo ojja kubanga mbasiima tambuliraawo omulamwa moderator Kagwande tweyongereyo maiso omutesitesi ameina gange nakagolo ivulini nga nenda okwogera ku mulamu ogw'olwaleero ebirungi ebiri mu bwegaisi tukulankulana okuyambagana mu bizibu oyinza okuba nga ofunye ekizibu nga sobola kimala wenka aye nga okulaganira awalala kujja kuyamba ekizibu kyofunye baida kulumuukirira n'okulankulana mu bizinesi oyinza okubaawo nga twaidi ideas kiki ky'okola so okolera awalala kikuyamba ino ofuna ideas awalala ofuna amagezi mangi kubanga oba oya kikwanguyira ofuna amagezi okuva mu bantu ab'endawulo wafuna ideas ed'amaani oyega bingi byoba twaidi ntandire ebirungi ebiri mu kukolaganira awalala oyega bingi byobeire twaidi abandi tutuwidi bizinesi ki gyosobola okulanga iwe omuntu aye osobola ofuna amagezi okuva mu kukolaganira awalala wasobola otandikewo kintu kyongeiwe omuntu so tukolaganira awalala okolaganira awalala kiyambe ino kinene okolaganira awalala kitwongera ku bingi twega biriza buli musoga ali mu UAE mwide mutwegeitaku tukolaganire walala tuyambaganye muwalala kubanga ojafune yekizibu ayi wofune ekizibu nga owatwegeitaku tuba tujja kuyambaganira wala buli munsonda yona nubwoba oliwa tuba tujja kunoonya so nkubiriza buli munsoga ali wano mu UAE nti dojoininge Basoga community UAE tukolaganire walala basaba mu subscribing ku YouTube channel yaife Twitter Facebook Instagram ni TikTok wona musobola tusangawo osobola okomentinga tujja kuiramu oyenda tujoininga commentinga tujja kuiramu bakagwa nga bategeezezza nti ekigango kyatandisa ira mweda kunsonyiwa baire munamaga yange yanalobagemagania kugemera walala aye nga ndi omubungi ntuuse mubituvu nangobya omulala ati gwe baloba okwizaako wakati mu kibira buli amwekoona kunaagwere amwekoona kunaaluma omutima kale katweyongere katujje mu maiso katwandula omulamu ogwalwaleero bakagwa ekigangu omulamu ogwolwaleero bakagwa guli nti bulungi ki ebiri mu bwegaisi tuli live ku TikTok I think tuli live ku YouTube okay tuli live ku TikTok yonka YouTube leo tuli live olwamaga yange nagenda ulo kale abali live ku TikTok abali following abatugoberera mwe bali tugoberera this is Basoga community UAE kale weno osobola okay weno osobola okubeeyo wena waleta views do ng'omuntu program eno oba omulamu guno olwaleero mukulu Isma ojja kuweebwa fine ojja kuweebwa fine baba lekerawo okusekera mu kigango tuli mu nsonga ndabusoka oba ino otya tuli mu nsonga ndabusoka era kantandiikwire kuye mwene nga nkaali kunjani bala abali waigulu ere abali tubona baba Isma omulamu gwaleero gukoba nti birungi ki ebiri mu bwegaisi ife Basoga community bwe twagitandika era bwe tuli birungi ki bwe byobona ebirungi ki byetufunyemu oba birungi ki byofunyemu iwe ng'omuntu okwegaita n'abantu boyogera nabo olulimi olulala abo botageragana nabo bemufaanagana nabo kabira neyanziza madam moderator ndalowooza nti tuba tuli kwogera ku mulango ogw'obwegaisi oba okuba awalala tugwogere nga tugwogera at a wider space nga tutandikira einumere nga ne Uganda yakajja okufuna obwetwaze tutasobola memala abantu bakitegeremu amakulu gaakyo
obwegayisi ge tutandika Uganda okuva Uganda yatandikira obwegayisi ebusoga mu kutwaliza twali n'obwegayisi obwali obw'amaanyi at an international level ng'obwegayisi obwo bwali Cooperative Alliance and Busoga Growers bali abantu abayizi awala n'ekigenderwa eky'okwekulankulanya okuva mu mbeera gye baali balimu baire ku iddaala eryawangulu okwetola mu bwavu nga mu ebyo balina okuba n'emmere waka balina okuba n'empiiya edibakulaakulanya ng'abantu batuuka ni ku levo ebanga abasoga mu kiseera ekyo n'abawola bungereza esente aye nga embeera eyo yabyanga eribita mu bwegayisi so bw'ovaayo olwaleero n'okoba nti biki bye tufuna mu bwegayisi ndowooza tutalingirira busoga yonka but ekintu kino tukilingirire internationally nga kiri ku standard yansi yona yona betunabanga tituli kwegayitanga abantu ni wano wetukyaime ku itaka lino aweegombesebwa abantu abasadde bano boobona basooka kwegayita bafuna kyebeeta United Arab Emirates me bafuuka ab'amaanyi okuba kye bali olwaleero so tube n'ebyokubonerako ebyo eby'amaanyi meemale twogere ku obwegayisi abantu bakifunemu omulamu abasadde bano singa boona tibeegayita nibasigala wale inuma okoba ati Ajumani abe wawonka Dubai abe wawonka Abu Dhabi wawonka Ras Al Khaimah wawonka singa oba oli awo tebali ku standard eno yetuliko oba ye bali ku olwaleero nze ndikubiriza omusoga ali eyatubona mwide mutwegayite ku Busoga community tube ekintu kirala tube with a common goal metusobola okuwangula ebyo byonna betulowooza okutuukaku nga abasoga okutwaliza awalala n'okulankula naife nga abantu bene n'obusoga okutwaliza awalala n'ensi nga Uganda efunemu obuti obw'ekibiriiti w'obugayita awalala oti oyinza obusasobola kubumenamu aye bwakati ak'ekibiriiti wokasuula akalala ole nigakaniinako obuniine kameneka so ndikubiriza abali eyo bonna baide batwegayite ku Busoga community tukole ekyo kye batusuubira okukola bino bye mubona wano tibyava mu igulu fena tusobola okukera kunkyo twasimba Burj Khalifa nga ya Busoga nga yekivire mu bwegayisi tutalye gikwesibya muno ate tutatya kutandikwa tutandike n'akatono ke tulina tutuuke kwekyo kye twenda so nkoberera abantu bonna obwegayisi nawali ansa wazira kintu kindi nemusobola kuwangula obwegayisi buzirawo Benziza omugabula omukigulu isukayo waigulu okwogera ti kwangu webale kulomboda webale kobola abasoga n'abantu bonna bana Uganda kubanga bayira walala bayiranga okuba ekitole sokola okubanga tuzimba Uganda n'obusoga awalala okubutuusa ku ntiiko kale ngankali kweyongerayo bakagwa mu nsaasira oba mu ngane nsobola okweyanza sponsor waife olwaleero kubanga n'ekigangu kyatuzimbira olwaleero obutuufu kigangu akawo wokali tukubakubuli ango ensansa iri chechecheche ngane wetwandikoze isensansa wanolero tukoze eiso koze isaawo nsansa kale tuzanamu mundikirize mbawe omuntu owundi omwogezi owundi asobole okwogera ku mulamu ogw'olwaleero nga bwe tulinda banaife abali ku TikTok banange mwe bali kutufollowinga mwe bali kutulikinga mupostinge musharing Basoga community niyo eni kuife bene abali kwogera mu program ekigango banange eze nakambise akantu kano katono neyanziza baba neyanziza ino omwogezi owundi yandwirira mama akazindalo nkakuwaire inonola abantu bakobere ku birungi ki ebiri mu kwegayita oba mu bwegayisi kuba bwe nakuba nti okwegayita bayinza okukifunamu abantu bayinza okukitegeera obundi aye birungi ki ebiri mu bwegayisi oba okwira abalala oba okukonyera abalala ng'ekitole iwe kubyoboine ku kuidungu wanene nga iwe kubyoboine ku kuidungu wanene anti abantu program babayirenga ebintu bafuna ebizibu ebyenkala ebyendawula nga tubasobola kuyambibwa birungi ki webyobona nga butuufu singa tubaye tuvayo nga twegayise nga abasoga oba nga abannayuganda abali muyo nti tuyinza okwanguyirwa oba okuba nga tulonza mu mbeera neyanziza ino omutesitesi ow'obulamu ogw'olunaku lw'olwaleero ate zeno olw'okumba akakisa kano n'akazindaalo okuba nti njogera ku
eri abantu baife ababasoga community ni UAE okutwaliza wala n'abana Uganda twena otuwangalira ano mu Irungu. Obulamu ogona kolwalero bwogera oba gukoba nti birungi ki ebiri mu kwira awalala. Okay, bali singa yakozesa obwegaisi oba okwira ewalala. Aye nze ndagogera ku nti obwegaisi kintu kirungi ino. Tutya nti obwegaisi bulimu ebintu bingi woba tolingirire. Okwira ewalala kiyamba ino nga ife abantu singa tubatwiza walala. Tutya mu kusharinga ideas nze kyemba tidi iwe moderator oba olina ku kyonsingako kitwala nti twena usinga tubatwize walala kyonsingako nkwegerako zena kyendidi ondegerako kyentaidi ndogerako mukulu bus oba yena chaidi yatwegeresa so tuba tusharinga ideas ate era tuba nti twira walala twena twe promotinga oba twena twabanga tulicyenkani nti tutusobola kukoba nti aholo kuba nankani ono yasoma ino oba nankani ono akola wano titumwenda aye omuntu oyo tufuba ino okuba nti tumwize walala inze kyentaidi zena amwegereko kyansingaku andegereseeku kyemusingaku yena andegereku so bakagwanze nongera abakubiriza nti obwegaisi kintu kirungi ino singa tuba tutaire mu mulaka n'omuzinzi era twekubiriza nga ife abantu ezira kyosobola kukoba nti osobola okwekolera iwe omuntu omulala tugeziza okuba nti iwe owekolerere nga iwe omuntu ku personal level nti oba kasente kanke nfunye nsobola okwekulakulana kino aye ebiseera ebisinga tosobola kufuna kintu kya muzinzi nga niwe wenka ali kwefaako wenka aye womba tumwize walala nja kitwala ku ngeri ya saving oba engeri ya circles nti ekintu ekyo kiyamba ino singa omwezi twekolamu omulimu twaka nti omwezi guno tulikuwa Madam Momo omuntu oyo aba ajafuna akasente ako oba omuga afuna ekintu ekyamaani ekyomuzinzi mwaka akasente kaba takoze eki tafune mwaka akaseera senga omwezi ogubogwira kutwaka alero tulikuwa mwami nankani yena omuntu oyo asobola okwekulakulanya mu ngeri oti neyo so kitwiza wanti obwegaisi obanga twize walala kintu kirungi ino kituyamba ino okulakulana ndowooza era nongera okutegeeza imwe mwena abali eyo abasoga nimwe mwena nga timuli basoga yenga musobola okwegayitira eyo ye mubati muwangalira aye nsooka okubiriza abasoga twena abali wano twena abaava ewaka abaava mu bugabula abaava mu kigulu abaava eruuka nti twire walala tweize walala nga ife abasoga twesitule tuleme kwenooma wabula twire walala tukolere walala nga ab'enumba endala tusobola okuba nti twena twetusaki mu buntongi twizeewo n'ibiro ebyeyira badada baife basookerangako okuba ewalala kuba niwo obona nti newaka ewaife abantu bano niwakwaire kiri kwenda nga kiri kujja nga kivaawo aye tuli kulwana tukizeewo tutya twire walala tukolere walala nti ebiseera ebyo n'omuntu niwe yafunanga obuzibu ekyalo kyona kyakuŋŋaana nga omuntu oyo kyamukubagiza oba kyamusaasira aye buti ebiseera bino oli kujja obona nti omuntu tafaayo yenumba yanankani oba nankani neyeefaaku yenka aye buli lwoire ewalala niba ino nti niwe oba tooli mu buzibu kikuyamba kuwena okufuna amaani nti baino bali walala niiwe so nze nongera okubiriza banange mwena abali eyo tufuba okubona nga tweyiza walala tulekerawo okwesosola tulekerawo okwenooma tulekerawo okwebisaamu amaiso tulekerawo okwebona mu ngeri eyindi nti nze najja kushayo zenka ezira yangemeraku oba ku processinga passport yange but ayo oba toyiri biki bijja kuyiririra wano senga ofunako omuntu goidi oba omuntu akutegeera nti nankani ali eno aye ali kubita mu mbeera eti kamunoonyeko buli lwe mwenoonyaku buli lwe mwezuula buli lwokubira ku mwina akasimu akanankani oli oti aye amuna tiri mu mbeera eti aye mwewagana amagezi ago ofuna amaani agakola n'olunaku olw'enkyo nti niwabanga bakuniiziza ku mulimu niwoba tofune buzibu ki nga mwina akwizizaamu amaani mwino yakwenkalejinga ofuna amaani agakola ki agakola so nongera okubiriza mwena bakagwa nti twire walala tukolere walala neyanziza ino bakagwa ame nize namwase Stella omwana omugabula ateera omulamoji Madam Admin ku kyalo ky'abasoga community ni UAE akutakera biranga ni kwawa oyo isokayo waigulu bakagwa mweyongere muna oli kamera bali likinga bali sharinga oba
abantu bali kweyongera ku mu numbers mbeka abasoga mbako ola abebugabula abebusiki abawabona abekigulu bona mbete bana batweyungeku sobola okuba ekisaganda sobola okuba awalala tutambuza obusoga twetwale mu maiso twekulakulanye mulirenga abaana abaidyenga bafa mu nfeede endawulo aye nga bandyenza obuyambi oba omwasiriza okuva mu bantu abandi but because bawulira ebintu bino oba tuwulira ebintu bino twasirikirayo twakoba nze ebyo tibinge maku bizira mu makulu tida kubegayitako but at the end of it all ife bolukuloba okwegayitako nifo tujja okuziika oba niwe olinziika kale nolwekyo bakoowola banange mwide twegayite tutambuza obusoga tukole ebirungi tusobola okwekulaakulanya twetoola awabi kuba tosobola kwetoola awabi ng'oli mulala omugabula omukigulu baba abantu babako obugambo bwobako bakumulaba obuliwo obwolwaleero mu programu eno ekigangu etambuzibwa abasoga community muteerabira YouTube channel basoga community new AE Snapchat Twitter TikTok basoga community new AE ni kuife bene betuli kwogera abali kazindalo abali mulayisoga kubona abali Uganda banatwala kwesabu wali Uganda ko ba commenting ebuli wali Uganda commenting nti ndi Uganda ndibona from Uganda so tusobola okuba wakubira abo banange kubanga okugula kada changu oli Uganda nobona abifa abali abroad tichangu baba yamaiso neyanziza mama omutesitesi era nsiimino omulabwa gwa leero nze ndagwogera mu ngeri oti neeno obwegayisi ekyamazima banange bonabona basoose babatolerayo omulamwa lwaki twalibaire nti tubaagalala aye nze ndakubiriza bannayiffe naddala abali mu UAE wano naddala abasoga ndidi UAE nene eriyo abali mu Abu Dhabi eriyo abali Fujairah eriyo abali Ras Al Khaimah eriyo abali Sharjah eriyo abali Ajman bannange ngoidi nti oli musoga muveeyo tukolere galala bino byetuli mu gano twatandika oti mpolampola aye mwidde tutambulize galala ye tikikulwako nti oli musoga ali Abu Dhabi mwidde tubekubye tugemaganya nga tuli galala nekyamazima ndidi tuli mu abantu bangi muno aye abandi ndowooza bali kubona nga tufuna ebizibu aye twafuna ekizibu ng'owa Abu Dhabi kimugemaku ali Fujairah kyali mugemyeko aye tulaba nga tituli galala nga tuzira umbrella yetulimu naddala nga bwe twafuna omukisa nti galiwo basoga community UAE kyankizo ino so nze mbakubiriza tuyire galala issue nga moderator waife yayogeireko tufuna nga n'obuzibu banaife ngaliwo abali officially here wabaawo abali munga tibali officially here nti bazira bigandiiko bafunanga obuzibu bagwa mu bulamu bw'ensi so wekiba nti kidye muna Uganda kaiwe kajamu akenkizo kale nti musoga awo tuba tulina okutoolayo amaani okuva Abu Dhabi okuva Ras Al Khaimah Sharjah twaba nti twekumaakuma kuba tulina mbuleera etugayita nga basoga community UAE mwide tukyetanira ekyo tusobole okuba nti ole waleeta yedera mwiku nole ekikunso ekiri Abu Dhabi ekiri Ras Al Khaimah ekiri Sharjah ni muno mu Dubai ndidi mulimu ebikunsu bingi mwide tutambulize galala ensonga dino obenti wabaga ekitugemyeko tukivumbagatira bukalamu era twakimulungula nga titukozeisa maani nze ntera obagerezaako mmotoka ebeefiirire ku njira ng'oli mulala n'okuba nti ogisindike esobola okulemerawo aye buli lwe muba abangi ole nigataakukaga nti n'ole n'ataakukanansu ojja okubona nga motoka eyo mugisindika ng'eviirewo obukalamu ng'eziraali kumeneka so nze okuno okubakubiriza obwegayisi ezira kitoolawo bantu kutambulira galala era mulimu ebyokufuna mu bingi so mbakubiriza abali eyo ng'owulira ku basoga community UAE idambiro lumuka mwidde tukola ebintu bino nga tubitwalira galala ng'abasoga ng'abana Uganda byonna twidda bituuka ku byetwenda challenges twidda difukutuka twidda danganga aye nga tuli galala neyanziza ino Uganda omunyankolo oba omukyali ku live ali ku live ndina olulenzi oluto lwenkwenda okuba wabana neze kusooka kuba olulenzi luto
Empologoma yawa. Eye Chigulu. Baba nsoke empologoma ya Chigulu mtobo ba. Dona empologoma. Aye novubu. Egwa begano ni yonkaje tulina egwa mu kiti ekirala. Dinedi sigaire dona. Diligwa mbiti bibiri ati Chigulu ati Bugabula ati Ndimbi ati Chigulu sibitagera kaka aye katujira awo. Nsoke mto. Kale baba. Bayikiriza mukuli wayikiriza okubanga ososo waza kuisongede okusoka. Wala kusonga moto serio mukuru wawe. Aye ngaboko byolukusanga ompaire. Ne yanziza ino muyirimbi. Amaina nero bozi ne yandwire ira ayira kanongera okulibisaamu olukwayo ninze omukigulu. Ni mwana wa iganga. Ni empologoma. Ni mperano okwira kumulamwa obwegaisi kintu kirungi ino nzo okusinzira abantu era wekiri abwegaisi ali atakidinga n'abantu obusoga mfetu nindi tukyeta okuyisania wewe tuiba tuyisainya batugaitagaine abasogansete ya so umulamwa ninze mwene ku myaka gyendiku ebintu byokugemagana oba okugaitagana oba obwegaisi bajja olusoga nti Lule miruwa omwino Abigamo biri mu sweet mwene Omwana yakobati obuwa mwoso gapanda So Obusoga nunu Etabo chiri Ata idero limeru ndo Tendi dinabari ya bataridi Watulira nga tulipulu ogera Tubareka kasukari kumaiso Buli wa mufensi Oidingo ogero muto olusoga maiso yako ya timuka yaseka ko bana kabidio nabaira atya ayenga buwomi bwa sogalule nunwore na bududuzi bululimi so mpedano okwira kumulamwa mbaire nkabakoba nti ensonga y'obwegaise y'omuntino ewa ifedi enfubuto kaiganga nina abantu bangi bembonere kwa bali successful ayenga bona baidye nga begaita Haji Ojasi bangemera ku investments abajibu konte bona abasada bakirimanyi betulina mu town yo mu Kidi bulungi omugenza ajja kubona babitanga mu kwekunganya then ni baganda baifa bali kumutalagule balinayo bacheta batya bagaga kwagalana so that's all unity bagaiga balina akasente aye but oba cooperating ani baira awalala buli kimu bafuna advantages nti government ebalengera mangu tibana tulisubula ekintu gundi aye tukoze tutyanda ng'abagaiga b'omu Uganda wano twidakola tutiba abasalira ku musolo then baba na ni percentage basobola okola ki okubanga bona abafiisaawo ewa ifeye bulubandi sinzira masaza mangi mbakwe busaine gumula kwe Kairo Road n'aba yona neyo mona ebibiina mbona ebibiina ebyabakyala Fathers Union Mothers Union bona bwegaise era bakobati eri ane kibina cheni besi kino kye baba chetani ngemera kubate kugemera walala mbumpulira tujja fulumya omuntu gondi ku kyalo gondi lero tujja mayuge male tulijja fulumya omuntu gondi lero tulijja luyi so ebyo byonna bwegaise nebigaita abantu basibona nga basobola okufuna kyeba kubalaki ebata mu mama wange nakapanchu ye naina kyakoze mbwene programs zide akuleta wantu Nakapachi Foundation yena tiyesigaliza kintu ekyo yasigalanga mulala yatingizaamu abantu bangi babonanga baliti bali united yakoleno Nakapanchu bichi so byonna nongera okubiriza baganda bange ensonga y'obwegaisi obeyo okuyisanya ng'obusoga bw'ekikoba era n'okwekemba nga baba bakirambula ati ng'enseete mulamwa mulungi no era nsima bakulu bangu kubanga bagulese wano ku Kigangu zeena banko batya iwo omuvubuka idotuwa obe ku kyotuukiriza ku side yabaino era nga nongera kusiima busiime ya tidda kuswika awo ayinga nkowoola buli muvubuka ali abali mu myaka gya all youths muide tujoining abasoga community mutakola era muide eno neri nono doza mulikupa nandi basoga n'abafire tendi nawo mera mbwiruka kubanga muno nabyo tubayigogola isene so lolwe bigambe ebyo tidda kuswika awo da kwongera kuba mulanga
eri bakulu bange bato bange Tisi oli Musoga UAE wano tukwaniriza engalo daife wano ngombi nompombeefu come on neyanziza aha isookayo omuvubuka we bali kukiikirira bakigulu kalamu ndowooza bali obonabona omuvubuka mpweno omulenzi omulanga aduye nkagwe tulina alisinga oba n'abasigaire balidabadabaye ate nesigaire abasinga ono Haji atuli mu babiri ndowooza muli kutubona mumwegombe Haji mulenzi mutaye atuli mu babiri waire obundi aviirewo ezira buzibu bakama bange bana Munansoni watuzaanamu wano ni wale twazaanamu wale okuwomesa emboozi okuwomesa ekigango kyenda twazana mpolampola kasafu kanyama kale no Rachel kamba omwogezi owundi tukali program ekigango Basoga community UAE nga tuli abroad gye tusinzira okubaweereza oba okuweereza obusoga banange n'okutwala obusoga mbuntongi baba omwirimbi bakagwa nsangayire okumpa akanagansi omundi omulala omundi ogundi maina gabulido ntumba okuva irimbi ebugiri banange namusaaku buli musoga munange nadala ng'ova irimbi muterere banambala mu isaaku bino naje muli tumilako abali e Saudi Arabia bali Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Umm Quwain mwena nadala bali wano mbenda ino mwe bali kukakalabya nayongera okubanga nkuba omulanga ye muri yona nga oli mu Musoga aye nga oli mu UAE nti bana olwigi lwigule nganze finance ensawo yange kalindi gulo kubanga ndisivinga registration wala ni muno mugabi bana wakigango nga balido kibaawo aye kida kubanga nandayiga ino ndakutukira ku mulamwa nti oba ebikalamu ebizo kwagamibwa mu bwegayisi oba okukolera egalala nga Abasoga mbolingalinga mukuveera neira mu kibona kyalambika bulungi ino mubanga tukubemba olwemba lwaife olw'Abasoga oba nga senti bolinga ku nsambo ediri mu lwembo lwaife olw'Abasoga nti mulimu nti obwegayisi oba okuyisania tubenga tukola ki tubenga tusobola okusitula Abasoga eje mu maiso so nawe kityo bolingira mu ebintu ebibayire wolingira Jinja show yalingawo tiyaliwo nti kwanga yatolebwa muntu mulala era mwabona nti mwatandika kuba mukuba akubana babanga basobola kugitolaku bagizaaki bagitwala enda aye singa twatukumye obwegayisibule baba kyabazinga bwajanga batukubiriza babenga mpaka kati tukafuna mu musolo mkiona era mwoza na waidire n'okubanga mama waife kyabazinga mama waife ine bantu waidi okubanga agemaganya Obusoga bwongera okubanga bugemagana egalala ni naife okuveeka muli mama Kadaga era mubona abali bendageza okukuba nyegenyege nga bakoba nyegege bino nyegenyege bire aye baikana amalizanga mubwegayisa obwaliwo twasobola okubanga kijja mu maiso ngoma ku nsonga eyo nadala wano mu UAE kizibayirewo twali twakaba ku twakyalira bana ife nga bali anniversary nga balina anniversary Abu Dhabi Abasoga nsete nti singa twali tuzira bwegayisi twayisobole kubanga tusobola okuba no UAE Dubai okubanga tujja Abu Dhabi okubanga tukyalira ku bana ife era bona babanga bagiye mu mikuzi egenda ulonga twalina amatiikira twali bwegayisi babanga basobola okuyita wano twali n'okubanga tulonkinga Basoga community before nga tutandika era bona basobola okwida so kyantegeeza nti agali agalala n'agaluma emamba era bakoba nti muntu inakemba katwayimbanga tukali bato nti owamaino so owamali butalyanswa adagira kuki ku makangu so obanga oyina amaino nikyoba bakoba nti agali agalala amaino nga gali wala gasobola okubanga gakola ki galuma emamba wabanga ofuna ekinofu so nja kwongera okubakoba nti ebirungi bingi wobona nti tulina cooperatives edaliwo ngaira mu Busoga dafaawo wabona nti ebirime byetwali tubangana mugundi mu Busoga sadi nolingira Abasoga bali kulira olwokubanga bazira mwani emwani kibali dugula bulungi ebikado kibali bigula bulungi okubanga cooperatives dawamu amaani aye singa obwegayisa obutoba tutubye mu bituli twabanga nti abeyirimbi ni mutere tuyina ekibiina ekitugaita oba mu bulimi nti bwe tunava nga ninze kakoba ninze kyamaani ndakusobola okutambula nsobola okubanga nkuba omulanga banange nga banange babanga bebantumye bituuka yebijja kyova obona nti
ku byalo yagana kuliko obukiiko obw'endawulo nti kuli ku chairman kwaba ku MP nti MP najja okujja mu parliament asobola okuba nga atuusa eiroboozi ly'abantu abanakyalo. So amazima gali nti yebuva yebujja tulina okulwanisa okuba nga twekubamu ebituli kubanga bino biviira ku nkwe nti omusoga wabanga ololesa enkwe kyena ite ekiteeso kyange mukulu bidia ida kukibonamu ebituli kibe nga tutwegayise walala okuba nga tukola ebituzimba. Olwaleero wano nga Basoga Community UAE tugeza okweta abantu kyoba tukugeta ndi Basoga Community UAE ntitweta abali Abu Dhabi abali Rasul Khaimah Fujairah Umul-Quwain Dubai wona nishaoja niyo yajimani okuba nga tuyira walala sobola okuba nga tusobola okutuusa eidoboozi lyaife egala eyo jetakuba nti omwana ali Fujairah wanaenda okujja ku embassy nga ina kyali kwenda ku embassy natuuka yatya wabula bwe twegaita nti twegaita mu Basoga Community UAE nti twida kukoba nti amuna mobilizer niwo ogamagana ku nsonga eno finance twenda kujja okusosola sente d'omwana mu banka osobola okujja badigema nti amuna secretary twenda ekiwandiiko kino okujja ku embassy abasobola kigemaganya iwe omuntu kino omukyo tasobola kukola oluyisa oyagana nti ni office gy'oli kwenda okujjamu togiidi ni protocol togiidi wabula bwobanga weegayise ku Basoga Community UAE tujja kutyama ku meeza tubone kino kyetaagisa ki omwana afiire kyetaagisa nti ateekwa kujja mu mokyale tubone bajja kumwidandaba batya baidanda be maiti eyo bakujizayo baganda nganze ntumba nti bajja kunziika wenfiira nga kwati bana teeke sobola okubanga mutwala mulimbo bamuziike. So obwegayise abo buziyokula nti baba amuzungu kyayeta division of labor nti omuntu finance ajja kusobola okukola omulimo gwe wa mobilization akola ogugwe owa culture akola ogugwe ni secretary akole omulimo gwalina okukola. So mu nsonga nja kuwumba nga nkuba nti Bakagwa yonana gye muli ni differences zetu yina kyobola tukwani Basoga mu Basoga Community tuzira political issues nti feida nga bwoli twidako kwegema buli omu bakati onkuba ekyamaani nakuba ekyobunafu ayo tobanga twala bifuuka ebyamaani galala. So nekyo Bakagwa mwebale okumpuliriza okuva Busoga nterere bugiri bwiyirimbe Bakagwa isukayo olw'omugezo yaya akava waigulu omwirimbe baba isukayo kale mungane mu dakiika 2-3 mbaleetere General Secretary waife Basoga Community UAE abeekubye na kyateesa ku mulamwa guno gw'olwaleero mu program ekigangu baba tusangaire empologoma ey'ekikulu mama omutesitesi nsiimye ndimbala ya kikulu tirya isubi tirya fruits ya fresh mama nkavula bukavule era nga bwe tuli nti so Abasoga kulwa Busoga ni Basoga Community UAE omulamwa gwa leero gwa bwegayisi obwawalala era n'okwegayitira awalala. So Bakagwa nze kyeninza okuba kuba nti baganda bange nibaani naze byona babyogeire era bingi bwe tutandika okwogera ku by'okwegayitira awalala tebikwayo wabula ekisinga mukulu nti wali eyo olowooza ki ku ky'okwegayitira awalala nibayino ife nga Abasoga mu UAE oba Basoga Community UAE already tuli walala iwe ali eyo ebunolo owe Ankole owe Budama owe Soroti owe Teso ima mulowooza ki ku kintu ky'obwegayisi kuba kyendidi kifeena yeuva yiniye bujja obwegayisi n'ekintu kye tusinga kwetaaga aye nga Abasoga kitwongeraku okusinga okututoolako era ife already okumana nti ekintu ky'obwegayisi kitutwala mbere bingi ebide nga bibaawo tulina success stories ningi nga Basoga Community UAE era okulambulira omuntu ali Basoga Community UAE n'ekibiina nti buli Musoga wanga era wano mweyegayitira. Tulina Abasoga abali Rasul Khaimah abali Abu Dhabi tulina abandi abalina associations ed'endawulo ng'era amayina gaawukana aye nga boona at the end of the day boona it is Basoga Community UAE. Ekyo kyetwenda buli omu abeewo nga idde olwaleero nti fe wona awali nti Isanu Miranga Maziga Kutabanguko tugemaganya ng'omuntu omulala eyo n'ensonga y'obwegayisi era bakoba nti edenkanankana tidikola ki tidaaka nguli kyali kityo nguli ogema olukulula luli watandika okwasa omuliro aye tekisoboka okutoolaku nga muli walala. So nze nkubiriza buli Musoga ali eyo buli muntu ng'oyikiriza mu nsonga y'obwegayisi obwawalala obwa omugaso
era obwenkulaakulana obwobumu ki obwegayisi obwokutoolaku nga bikunsu nti kankuba ono nkuboole nze kanendo nambone kyendoole kabiri bamubone wabula obwegayisi obwongeraku ng'abasoka nikye tusinga kwenda kumana n'okutwala mu maiso kubanga nekisinga kutwongerako okusinga okutuyisa wansi. So nze nkubiriza buli omu nti omugaso ogukirimu nti kyotasobola kukola ng'omulala twidde akikolanga ababiri abasatu abana oba linaki oba oli musoga waawa oba oli musoga wa Deira oba oli musoga wa Shalja oba oli musoga nga mukunganira mu kibiina kinga mweyetaki, it doesn't matter kubanga at the end of the day ekituyamba twena tulina omusaayi mumyufu fena passport diri ku Republic of Uganda fena olusoga lwoyogera lwendogera wazira nsonga lwaki tuba tweyawula wazira nsonga lwaki titusobola kwegayita walala kukola ekyo kye tuyidde nti obusoga okwisanya n'amaanyi. So buli musoga ali eyo ng'olina mu embeera oba ekibeera oba kyabyabufuzi oba kyaki ebyo tibikola makulu okutolaku nga tuli walala niwe kinaa kyabyabufuzi nga tutya mu maiso ekikulu kya byona byona tulina kugemera walala ng'omuntu mulala nti nsonga ndala eyo kwira walala wekiri kituufu kwegamba bwoba toyenda basi yenda ebimuvaamu yenda ebinvaamu iwe bw'oba obona mukaaga nze njabona mwenda toyinza kubona nti mbona mwenda okutolaku nga nkulaze nze natidde abona mukaagaku okutolaku ngondaze aye bwe tuba ekirala kiti nituyisanya nituwa omuntu mulala nitugemaganira walala kitegeeza nti tujja kutola mu omunana nibwo okukyusa oti kusigala nga n'ekintu n'ekirala. Neyanziiza Bakagwa, subscribe, like, share. Ayenda okwegayita ku basoga community UAE, just put a comment oba reach out in the inbox of any of the social media handles ba admin baife baidakola ku nsonga eyo era tubaniiza mwena neyanziiza tubaniiza mu kigangu buli ayenda okutwegayitaku tuliwo Makulubidi aliwo Madam Momo n'abantu ab'endawulo so buli omu oyanirizibwa engalo daife awo weno okugayitaku ku nsonga ya mukulu bus ndakowola abantu mwena majorly Uganda communities abantu nga muviira mu Uganda mwena abana Uganda kino tetujjasosola nti kino ni kino bali eyo bakoba nti abana Uganda tetuli organized bana tuli kutwala omukisa guno okubakobera oba okubakowoola nti ife abana Uganda nga ate tuli basoga nife abantu twenka otuli well organized mu nsonga donna mwide mutwegayiteku wano wazira byakoba nti ojafiirwa ekikyo wano tuyisa kirala oti nseete wano wazira mukulu wazira mufuzi wazira ki fena bye tukola tubisa resolution metwaikanya kwekyo. So nkubiriza abali abakobambwa ate abana Uganda bazira unity ife abasoga tuli ni basoga community mwide mutwegayitaku mutuwagire mutwende mutubone buli kimu tubenga tutambuliza walala ekyo kye wene tweyanziza ino Makulubidi akazinda byalo kaliyoli mama neyanziza Gale baba tweyanziza abana mu isuuka eyo olw'obugambo obwo mwebale kuwabula oba mwebale kuteesa mwebale kulaga kifaananyi kirungi eri abantu baife abali eyo abatubona n'abatuwuliriza bananga oli eyo nga wandyenza okwegayita ku program ekigangu ja mu comment section abantu obategeeza oba otutegeeza nti wandyenza okutweyungaku oyita kutweyungaku nakowola community z'endawulo edidi eyo ngwaire nga timuli basoga aye nga mwandyenza okutweyunga ku program eno ekigangu mulina ebintu bingi bye mwandyenza okwogera mutweyunga ku program ekigangu musobola okutyama niife musobola okuba nga tuteesa wano ni wale Chakro